İsemsiz. Beşir apam mene sizge İlgiz Zekiyeviç mene şu izolatsiya oңайından ayman. Sizge paket tuturgan. Rahmet kızım, rahmet eteceğim. Yarar. Котлаулы заманда яшибез, вәзгыять үзгәреп кенә тора. Бик күп өлкәннәр авыру йоктырудан куркып өйдә генә торырга мәҗбүр. Якын тирә кибетләргә дә барырга шикләнә кайбер абый апалар. Менә шушындый изоляция вакытында ялгыз һәм ярдәмчесез калган өлкәннәрне кайгыртып, Илгиз Зәкижан улы 200 дән артык азык-төлек пакеты тутырып, аларны өлкәннәргә өләшә башлады. Ağır soğuş yıllarında bir kup buralar kuzum. Yaş çağında 16 yaşımda çıkıp gittim kızım rahmet. Boşluklara da borsuna da soğuşlar çıkmasın, yıllar tınış olsun, ekmekler olsun. Oçluklar olmasın kızım. Dünyalar bit motor da bit eyvirler kıybatam. Bizning indi Ilgiz Zəkiyeviç bik ulu yürekli kişi. Ul indi gil ülkənlərimizə, muhtaç kişilərimizə bik naq yardım күрсәтә. Менә бүген дә без волонтерлар булып, ulu paketlar таратып йөрибез. Өлкәннәр аңа бик нaq сөенә. Ilgiz Zəkiyeviçкә бик зур рәхмәт әйтәләр. Күчтәнеш пакетларын волонтерлар таратты. Волонтер кызларның килүләрен генә көткән диярсең, әбекәйләрнең күңелләре тулып китте. Алар бүләкләргә шиксез сөенечләрен белдерде. Uzun ömrü bile ömür boyuna ilibizge, günümüzge, Müslümimizge yoksuluk işlep ömür geçirsin. Min kadar cennet oturga filan gene kim kalıp para. Allah'ın rahmeti yağsın barşalarınızga da. Benim gibi kişir zetim bir miskinni hürmetlep, zorlap kilgeniz için. Мен Хайб Жамал апаның сасработнигі болып эшлим. Хайб Жамал апа Илгиз Зәкиевич җибәргән бүләккә бик сөенде. Үз изгелеге үзенә меңе белән әйләнеп кайтсын. İlgiz Zəkiyeviç'e Xuday Teala keyim qartayğan günlerimde sağ selamet bulsun Xudayım. Beni hürmetleyen için Xuday hürmetlesin onu. Bizden elleni olmaz şimdi. Kuldan kişiler var çağında hizmet ettik, kadir yok. Amin. Hizmetlerinde insan emin işlerge yazsın, işlegen hizmetlerini devletin kursun. Selamet bulsun Xudayım, mindən tilak şol. Илгиз Исламовның игелекле гамәлләре башка эшмәкәрләргә дә үрнәк булсын иде. Бу үрнәккә барыбыз да кушылыйк. Мохтаҗларга, өлкәннәргә йөрәк җылыбызны кызганмыйк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.